Pozdrav ljudi dragi, nadam se da ste mi super i da je prekrasno vrijeme i kod vas. Znam da ćete reći da sam ovaj video već pustila, ali ovo je jedna proširena verzija istoga. Tako da idemo ponovo u priče iz Rima, odnosno digitalni dnevnik iz Rima, kako ga volim nazvati. Prošli put sam bila rekla kako sam otprilike znala šta da obiđemo u Rimu suprug i ja. Nisam imala neki specifičan redoslijed, ali prvo jutro kad smo se probudili u Rimu, onako na pamet mi je pala ideja da idemo do Španskih stepenica. Pošto je bilo jako rano ujutru, gužva neka nije bila i mi smo uživali onako u tim nekim divnim trenucima. Atmosfera na Španskim bila je prekrasna, ljudi su se okupljali oko male fontanice, ove ulice dole što vidite pune su najraznoraznijih butika sa najpoznatijim brendovima, tako da ako voli shopping može uistinu uživati. Ja sam prosto upijala energiju tog mjesta koja mi je jako prijala i jedva sam čekala da vidim i ostale dijelove Rima, što ću vam sve postati kroz naredne priče iz Rima. Evo za danas toliko, želim vam prekrasan dan i uživajte mi ljudi, pozdrav!